Şaya bürküt ışa köklerde, köklerini ışa yarıp, kuşlar patşası bulup, kanatın irkin kağıp, kanatların berer desem, taş kıyalar hala basta. Bürküt, bürküt bula beni, kanatların kanatsa. Ыңғай isken gibi jiller, bürkütler ışışına, davullar kirte tügüller, bürkütler yazmışına. Biyiklikni tübet ide, gırur kuşlar, bürkütler, şul bürkütler, üstten bizge qarab turgan kibikler. Hayırlı gün, kadirli dostlar. Irak oralarını yakın edip, bizning ma'rifatli, istarlibosh yerine oyak baskan, hürmetli konaklarımız iseniz. Biz sizni tanılgan yazışı Zeki Ağa Zeynullinning yubiley kechasida selamlaymiz. Hem bugünkü bayram bilan shin ko'ngildan tabriklaymiz. Baş bilen Kozan arasında salıngan dostluk köprü aşa. Konakka yürüyüşler devam ediyor. Bizning için zor şatlık. Yağmurlu, kıyaşlı, indi jilekleri pişip ulgurgan yemli jaylar içinde biz tağında edebi dolqinlarda uchrashdik. Belgili bo'luncha bizning istarlibosh jili distalagan yozuvchi, shoir, san'at ehillerin tudurgan izge, mağrifetli jil. Edebiyatçilerimiz kaleminden kıyılgan eserler arasında İngilizce yotkanı şu, tuğan yağımız tarihi beyne silenilip, tarihi obrazlar bilen bayıtılıp, taşka basıla girer. Munday sağlık hizmetinin en başında bizning hürmetli yaktaşımız, tanılgan yazışı Zeki Zeynullin'dir. Zeki Ağa ömrü boyu istarlibosh tarixin bürtüklep jiyip, oqqa qora bilen yazıp barar. Hem bizning kullarımızga, biz bilgen, biz ko'rgan yaktaşlarımızın mauqtirg'ish yazmışı suretlengen romanlar, povestlar, hikayeler bilip kirer. Kadirli dostlar, Zeki Zeynullin'ning barысы 21 kitabı dünya ko'rdi. Olarning barысы da dokumental faktlarga tayanıp, bulgan hal vakigalarga negizlenip yazılgan kitaplar. Eğer biz olmasa, olarning bugün barısında isimlep, şeriflep ötük. Ürler aşa 1988 yıl. Suğuş kaldı malayları 1991. Проводы полковника 1992. Ник Ямансы Бутузлер 1998. Oğidim'nin arayağında 2001. Havalarda yalnız tırna 2003. Açlık meydanı 2007. Сражение внутри советской армии 2007. Урам 2008. Tatar irlilikleri 2010. İstarlibosh medresesi 2011. 101 hikaye 2011. Научная борьба в ракетных войсках 2012. Бойцы отряда Блюхера
2013. İsterli baş dürülfenini 2014. Orbalı kadınlar 2015. Oğay ini tanış biliş 2015. Kimigine yurt tatarının 2016. Tukayflar 2017. Tatarlar, galimler, generallar, bir marşalkan iki padişah 2018. Hem mine eligine, bugüngine, şuşu saatlardagine Kazan şehrinden alıp katılgan Ozakı Sıngı kitabı Zeki Emin'in Turmuş Hikayeleri deb ataladi. 2018. Hürmetli tamaşaçılar, Aydagız sahnege avtorning o'zin, tanılgan yazışı, galim hem ko'rinlikli jamoat ishliklisi, texnik fanlar doktori, Tatariston Yazıcılar Birligi a'zosi, Qadi Atlasi, G'ayaz Ishaqiy hem Ildar Yuzeyev ismidagi Bo'laklar laureati, shulay rayonimizning Miftahiddin Aqmulla ismidagi premiya laureati Zaki Ağa Zaynullinni chaqiraylik. Şulay deb sahnede yaratgan yazışımız, yaktaşımız, avuldaşımız, hürmetli yazışımız Zeki Ağa Zaynullin. Hürmetli dostlar, hazır Aydagız Zeki Ağa'nın da siznin de köngüllerin jır dolkınlarına küylep koyup Tamaşabız köngüllü de mahukturğuş da bulsun. En birinci intervjularımız Zeki Ağa'nın yaratkan jırlarının birisi Yenbike olur. Hem anı bizning sandıqaşımız Rüstem Galiyev başqarır. Rahmet Rüstem.
тамашачылар, хәзер сүзне Стәрлебаш район хакимият башлыгы Фәннур Зөфәр улы Туктаровка бирик. Рәхим итегез, Фәннур Туктаров. Hayırlı gün kadirli Stərbашçılar, hayırlı gün kadirli konaklar, hayırlı gün Zeki Kutsuliç'in tuğanları, көршілері, ауылдашлары, балалары. Мына бүгін біз бик зор юбилейға жиылдық. Зeki Kutsuliç'қа бүгін 85 яш болып кетті. Оның биографиясы, іш биографиясы 68 жылдық. Стәрлебаш орта мектебін башлағаннан соң башланды. Мектепті бітіргеш көптілер еллар колхозда эшләп, Куаныбаш авылына мектепке физика, математика һәм рус телен укытырга җибәрелде. 1952 елда экзаменнарын бары тик бишлегә биреп, Иркутск шәһәренә военный техник училищега укырга керә. Һәм аны лейтенант вазифасында тәмамлый. Төрле елларда ул именно авиацияда, Ленинград хәрби округында инженер отделение атомных и водородных бомб булып эшли. 1963 елда Ригада высшее ракетное инженерное училищені тамамлый. 1970 елда военный анюктурны тамамлап, кандидат научно-технических диссертацияны яклый. Һәм шул елларда Риганың иң югары военный училищесында укытып, 86 елда фәннәр докторы исеменә лайык була. 1988 елдан запаска чыга полковник дәрәҗәсендә. 1989 елда Казан шәһәрендә яши башлый һәм бик күп общественный эшләрдә катнаша. Сезнең автобиографиягыз, Зәки абый, бик бай һәм истәлекле. Сезне без һәр вакытны үзебезнең Стәрлебаш абзый иттереп, үзебезнең якташыбыз иттереп кабул иттек Казаннан. Сезнең белән нинди генә сүзләрне сөйләшмәдек. Беркем дә шунда утырганнарга күңелегезгә авырмагыз. Зәки абый кебек Стәрлебаш халкын яратып, аларның тормышларын матур иттереп күрсәтеп, бала чактан лакап исемнәре белән нинди авырлыклар кичергәннәр, ничек алар уйнаганнар, ничек алар мәктәптә укыганнар. Аларның китабын укый башласаң, Зәки абыйның туктап торырлык түгел. Шул вакытта Зәки абзый зинатын әйтеп итте бит инде. Татарстан Республикасының член Союза писателей, лауреат премии Исхаки, лауреат премии имени Акмолы и итаган литературной премии Атласының. Зәки абзый, біз сізні Стәрлебашлар барыбызда яратабыз. Сезгә киләчәктә эшегездә уңышлар, сездән илһам китмәсен, үзегез кулыгыздан каләм булганда, күзегез күргәндә, башыгызда хатирәләр булганда, күп иттереп языгыз, эшләгез һәм матур хикәяләр тудырыгыз. Сезгә исәнлек, саулык телибез, эшегездә сәламәт булыгыз һәм һәр вакыт Стәрлебаш халкын сіз яраткан кебек яратып, біз дә сезне яратабыз, сіз дә безне яратасыз. Сезгә исәнлек, саулык. Районымыздың Мифтахетдин Акмулла исемендәге премиясы фонды рәисе Яфар Сәяфар улы Хисмәтуллина беребез.
Рәхмәт егезе Яқпас. Аның турында көбейтіп сөйлеп була, ол біздің Ақмола премиясының 2-ші номерлы лауреаты, ол алды 1996 жылы. Шуннан соң, ардан соң тағын 18 кіші алды ол премияны. Ананда рахмет хаты әзірледік, фонд тарафынан шуны таныстырып кетерге рұқсат еттіңіз. Хөрмәтле Зәки Лутфуллаұлы, Стәрбаш районының Мифтахетдин Ақмола исемендәге әдәбиятны һәм мәдәниятны үстерү фонды сезне олуг юбилейгыз 85 яшыгыз белән ихлас котлый. Районыбыз халкы алдындагы олуг хезмәтләрегезне искә алып, сез иҗат иткән әсәрләрдә урдашларыгызның тормыш көнкүрешен, гореф-гадәтләрен, йолаларын, районыбыз тарихын барлык яктан да тулы итеп яктырткан, туган җиргә тугрылыклы булып калганыгыз өчен сезгә зур рәхмәтен белдерәм. Һәм киләчәктә дә югары иҗади уңышлар, ныклы сәламәтлек, иминлек, жан тынычлыгы теләйм. Фонд рәисе мин һәм датысы бар, печаты бар. Зур рәхмәт сезгә, Яқпас Яқпарович. Һәм без кичәбезне дәвам итәбез. Хөрмәтле дуслар, сезнең барыгызда белүемчә, Зәки абыйның бик матур спектакле. Şunlar
abişik. Militsiya abişiklar. Şuluk, mine halis salıp, götürmeye oturdu kalkışa iken. Ey Allah! Balalarım da ciddi vereyken. Balalarını cidden atayım ney? Eye, ciddi Ey! Kirin kelimliğine! Nindi varisilerle başım taştan iken bola kayarım. Mineler gideşlerimizi kendep gel. Emdi, benim başıma ben uykildi. Sen beni yalanından taşlamazsın, yarayı. Taşlama gelin, taşlama. Nerse şlivisin gelin. Nerse şlivisin, nerse ulisin gelin. Riniyatullam soğuşta gitkendi, mine bulaydı belki kadırhanıya. Eğer avluda yaşavlarla patkanlaşsa, seni ırımbur yağına tuztu ve gel. Nikmet alayın yanına kuşup gidersin dedi. Uyumunu satırsın da at satıp alırsın dedi. Men soğuştan isenimin aytsam, şundan izlep tağırmın sizni dedi. Eğer de uşaksaydı, şunda kalırmız dedi. Bizge indir koyalar. Bir, anda da kalkuz. Tek buna ünlü satıp tursam, irtege meni kulga alırlar. Ey yeşil. Birəsindən vuruşqa, o akşam sırap durğalar. Kişi kalmadı, bütün avul hayırşık eylendi. Yani biz gideriz, Tuztubek'e gideriz. Ey gelin keyim. Dur balan bilen din. Nişik bağırırsın iken. Tuztubek'e yıra korabi. Oy yıra bir gelin. Irıngurga'da bir biz getiklin 200 den şakırın yıra kora. Tuztubek'e koranımda da bir tonda 30-40 şakırın kola bir gelin. Oy yıra kora bir gelin. Yaray, Allah'ın yanından atla barlar. Biri geçlerini arbağa salırsın de. Sen gelin, o hak bilen varlanda da, oy hay, avur arabik gelin. Anında bir, uf Allah straplarına girek gelin. Varım şidersin bir tek geline. Şifrelerim bir, üzerinde yığılırsın. Babalar bu da kara biteriniz gelin. Bozkanlar gelin. Gideriz yani, Tuztubek'e gideriz. Irımbur yolu, iliki sevler yolu, 15-20 şakırım sayın avullar ulaşkan, her bir avulga girip hayır suraşırız. Eğer de yine üzümüz yapıp uçak ergetirsek, de atlasın meslek. Bitlemeriz hele. Kuday kuşsa, ölsek yolda ölerimiz varımızda. Emme lakin bolalarımını ciddim bilip, benim kara bitesimi yok. Yaray, değerle gez. Koyşan kuzgalasın gelin. Hazır ol. Hazır. Damarlarını tutup durmuşum. Yaray gelin, benim 3 tavukım var. Şunu salıp çiğnerek. Bu gelir arabada. Kızım atayım esirlegen. Sukkan balasında var. Şunu salıp çiğnerek. Hazır. Hey balalarına uyatarsın. Hazır. Uyan. Hazır. Haydi. Kızım, sıraşma hazır. Yolda barısında anlatırma. Hazır tezgine, tuğanların içine. Biz gideriz. Eyde. Ekleriz bolalar. Ekleriz dizine. Ey tutanım. Balalarım
Oldu var. 270 şakrımlar 20-25 kilometre gününe gitse 10-12 günde var. Hedefli altına. sahne türünden urun alğançı bu spektakl türünde, bu piyesa türünde birigine kelime söz aytıp öteyim demeydi. Şu spektaklın tarihi bik kızıqlı. Eğer siz bizning rayonimizning Tatar teatrına, alışverişlerine, piyesalarına koyulgan spektakllarına ihtibar bulsanız, Allah'a bilsa alдағы günlerde şu spektaklni tutaşı bilen görürsüz deyip sizge va'da bilemindi. Çünkü bik zor, bik ağır iş bana kuyup bulalır mı, sizge aşağı alır mı diyen dilekte kalabız indi. Çünkü onda bir Zeynep'den yine yazmışı tübel, onda Reyhan yazmışı da, onda
Аны сез белгән 5 фут, дигез бит инде 5 футлар нәселләрен. Анда Марат абыйның әтисе ялында ятканда, бергә сугышта булган сугышчылар да килә. Аларның сугыш вакытларында күрсәтергә туры килә. Шуларның шушы Зәйнәп Тозтүбәгә китә. Ул Тозтүбәдә үлмиләр, бетләмиләр. Дөньяда менә шушы образда героиня үзе әйтмешли, бөтенесе шул кебек кабахәт түгел бит әле. Яхшы кешеләр дә күп була, сугыш вакытында да. Үзләренең ашарга бер сынык ипиләре булмаса да, менә шулай Уфага арбаларын сөйләп йөргән 4 балалы мусафир хатынга ярдәм итәләр. Авылдан авылга килеп, хәер сорашып, кайда мунчалар яктырып, үзенең шушы 4 баласын исән-сау Тозтүбәгә алып барып җитә ул. Иң озагында, иң кызыклысы булачак. Аны мин сезгә сөйләп тормыйм, ул сезнең өчен бер ни булып калсын, сюрприз, көтелгән хәл булып калсын, алар шулык белән очрашалар. Зәки абый юкмы әле? Ярар, килеп чыгар ул. Хөрмәтле дуслар, Зәки абыйның 85 яшь битендә егет кеше, шулай да сәламәтлеге әзрәк артыннан куа бара. Шуңа күрә әйдәгез, кичәбезне дәвам итик. Шушы спектакльләр турында сөйләгәндә, пьесалар турында, аның драматург буларак аның турында сөйләгәндә, миннән дә яхшырак итеп, әлбәттә аның спектакльләрендә уйнаган актрисалар сөйләр дип уйлыйм. Хәзер мин сүзне үзебезнең Стәрлебаш районының мәдәният бүлеге начальнигы Рәйфә Хисаметтин кызына бирәм. Ул беренче спектакльдә 41 елгы хатыннарның да уйнаган иде, Рәйхан ролендә, Шатан ролендә. Әле килеп миңа Зәйнәп ролен бирдем. Рәхмәт яугырым, наматып дип менә уйнады. Хәзер мин сүзне Рәйфә Хисаметтин кызына бирәм. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, килгән кунаклар, мин Зәки агайның бүген күркәм юбилей менән ихлас күңелдән котлайм. Уңанлыклы итәрлек, тыныс, картлык һәм дә инде алда көндәрендә матур итеп иҗат юлын дәвам иттерер дигән теләктәр теләгем килә. Зәки агайның әсәрләре ничек драматургияга юл алды, аны әгенә менә залда утыралар безнең тамашачылар. Тәүге спектаклен безнең Стәрлебаш халык театры сәхнәгә сыгарды һәм тамашасыга күрһәтте. Без ул спектакль менән Янаул калаһында 2005 елда театр язы республика фестиваль конкурсында катнашып, бик уңышлы сыгыш яһап, беренче урынды яулап кайттык. Бұл спектакль Стәрлебаш тамашасы тарафынан бик йылы кабул ителде. Һәм дә инде жюри агзалары менә ул елда шундый актуаль тема булды был, чөнки үзебезнең районыбызның тарихы, кешеләрнең тарихын сәхнәләштерү Зәки агайның кышмалыгы аркасында ул шул тиклем итеп менә кышмалы рәвештә сәхнәләштерергә тәкъдим итте. Ул вакытта безнең театрның баш режиссеры итәкчесе Нурия Мансур кызы Рәхмәтуллина иде. Без инде был спектакльгә тотынгас тамашасыга бик матур итеп yetkirgә тиешлегебезне аңланып, һәм безгә инде был сиратта Туймазы калаһыннан Ильяс Гәрәев театрның режиссеры ярдәм күрһәтте, зур ярдәм күрһәтте. Уның булышлыгы аркасында безнең 30-га якын актерларыбызның матур уйнау аркасында менә шу сәхнәләрдә, шу мәдәният йортында ятып, кунып дигәндә эшләнек, тырышып эшләне безнең актерларыбыз. Шул аркалы был спектакль нык уңышлы сыкты. Һәрбер рольдә тамашасы, уның якындары, тугандары, балалары үзләренең тугандарын таныны. Шуңа күрә актерлар тарафынан улар танып белмәһәләр был геройларды, әмма ләкин спектакль шул тиклем уңышлы сыкты. Был сираттан без инде Зәки агайга зур итеп рәхмәт әйтәбез. Бuna bir gururlanабыз Зәки агайның драматургияга юлы мына Стәрлебаш халык театры аша барып инде. Һәм дә инде шуннан соң үзебез белүебезчә Галиәскәр Камал профессионал театры үзенең сәхнәһендә тамашасыга сыгарды бына шу безнең халкыбызның, Стәрлебаш халкының, кешеләренең тарихын сәхнәләштерде. Зәки агай үзенең бына ошо тарихка ныклы төбәк тарих турында, кешеләр турында язуы, уның
ситтә, һәр вакыт ситтә яшәп, үденең туган төяген якын итеп һәр вакытта үз итеп, һәрбер кешенең авылның тыкрыгын үз итеп, һагынып яшәп, менә шул халыктың тарихын әлеге буынга yetkерер өчен тырышкан шәхесләрнең береһе. Ду рәхмәт һеҙгә Зәки агай, һеҙҙе күркәм юбилейығыҙ менән ысын күңелдән ҡотлайым. Һеҙгә ныҡлы иҫәнлек, алдағы тормошығыҙ тыныс булһын, һеҙгә алдағы тормошығыҙда шулай уҡ ижад юлығыҙҙы дауам иттереп, бөгөнгө спектакльнең дауамы тулы спектакль булыр дип, сығыр дигән өмөт менән ҡалабыҙ. Ду рәхмәт һеҙгә ижадығыҙ өсөн. Байрамығыҙ бүлерәк булһын. Рәхмәт. Біз инде кичәбезне дәвам итәбез, хөрмәтле тамашачылар. Мин инде кичәбезнең башында ук әйтеп үткән идем. Ерак араларны якын итеп, Татарстаннан безгә хөрмәтле кунаклар килде дип. Менә хәзер вакыт җитте аларны хөрмәтле сәхнә түренә күтәрергә. Бүтән дөнья татар конгрессы хезмәткәре, Татарстан язучылар шагыйрь Булат Ибрагимов. Hürmetli юбилер, Зәки абый, сезне Бүтән дөнья татар конгрессының җитәкчесе исеменнән, Ринат Зинурович Закиров исеменнән сәламләп китерә, котлап китерә рөхсәт итегез һәм котлау хатында укырга. Hürmetli Зәки аба, чын күңелдән Бүтән дөнья татар конгрессының башкарма комитеты һәм шәхсән үз исеменнән сезне гомер бәйрәмегез, 85 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәм. Сез әдәбиятка зур тәҗрибә туплап килгән уфат язучы, гыйбрәтле язмышларны гәүдәләндергән сугыш алды, сугыш шыры, сугыштан соң авылдагы тормыш күренешләрен һәм фронт вакыйгаларын киң яктырткан әсәрләрегез һәм публицистик язмаларыгыз аша милләттәшләребез әдәбият сөючеләр күңелен яулаган шәхес. Иҗтимагый сәяси эшчәнлектә дә сезнең лаеклы урыныгыз бар. Тормыштагы һәр җитди үзгәреш вакыйгага шәхси мөнәсәбәтегез булуы, тормыш юлыгызда әдәбият өлкәсендә казанышларыгыз белән генә түгел, шикләнмичә, хәрби өлкәдә ирешкән уңышларыгыз да милләтебезнең бөек улы булуыгызны раслый. Хөрмәтле Зәки ага, күркәм бәйрәмегез уңаеннан иң изге теләкләрне кабул итегез. Сезгә саулык, сәламәтлек, зиһен ачыклыгы, күңел тынычлыгы һәм үткен каләмегезнең бер кайчанда тутыкмавын телим. Олы ихтирам белән Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Зинур Закиров. Кечкенә генә истәлек бүләкләрен тапшырабыз юбилейга. Зәки абыйның туган көне юбилей уңаеннан шигырь да укып китмәсәм гунах булыр. Яулар купса, атлар кирәк булган, жайдакларын көткән яу атлары. Һәрбер заман үзе тарих яза, һәрбер шигырьнең үзенең татарлары, безнең тарих тирән. Тамырларын эзләп табыйм дисәң, җире каты. Кайчакларда бер арбада кайта, батыр даны белән яман аты. Шанлы тарих Шәнишкеле гөлдәй шәнші бала үтеп йөрәкләргә. Татар дигән кызылканлы күе. Тумыштан ук безнең күкрәкләрдә, тумыштан ук тынгысызлык бездә. Тумыштан ук бездә ярсу йөрәк. Мөһим түгел, нинди чорда туу. Татар булып гомер итү кирәк. Юбилейгыз белән Зәки абый. Рифа Рахман, шагыйрә. Biz monda bilmindi. Şagirə bulara kilmənim Zəki abay tuğanın kebek yakın kişi nal kitib bardılar. Hazır күңелгә яшьтәкиле Казан бушап калгандай тоелды. Зәки абайның Казан ортасындагы йорты милләтнең иң асыл затларын үзенә җыеп, фикер кылып яши торган бер йорт иде. Без аның белән кайчакта хәтта көн саен очраштык. Төн орталарында барган чаклар була иде. Минем 3 тәрәзәмдә Зәки абыйның ян тәрәзәләренә карап тора. Мин сәгать 1ләрдә, 2ләрдә дә булган чаклар була, торам да карыйм. Зәки абыйның шәй кылганын күрсәм, барыр идем дим. Һәм
шундай туры килә, Зәки абый шәйнеккә электр шәйнек идән тәрәзә төбендә шәй салганын күрәм дә чыгып йөгерәм. Әгәр инде көндез булса, Зәки абый лимон алыйммы, алма алыйммы, нәрсә алыйм, нәрсә ашыйсың килә ди. Ул бик нечкә күңелле, бик хатын-кызга аңлаган кешегә бик йомшак кеше бит. Мин аны менә шушы яктан башка кешеләргә караганда ныграк ачтым шикелле. Зәки абыйны яратучы кешеләр, алар барсы да беренчедән милләтпәрвәрләр, икенчедән туры сүзле, ялганларга яратмаучылар. Менә ул шундый кешеләрне хөрмәт итә һәм үзенә якын җибәрә. Ялганчыларны, куштаннарны, җитәкчеләргә, ялагайларны ул бер вакытта да сөймәде, якын айтмады һәм аның чын күңелдән яратты дип уйлыйм мин аны, бәлки алданамдыр да, шушындай якын иткән дуслары арасында булуым белән бик сөйнәм. Бүген килә алуыма бик сөйнәм. Зәки абый, сәламәт булып, безне онытмыйча, шулай шалтыраткалап, язгалап, әле озак яшәсәгез иде. Мин сезне бик сагынам. Сезне сагынучылар күп, әмма шул сагынучыларның иң каты сагынганы миндер дип уйлыйм сезне. Бик яратам. Рәхәт яшәгез, бәхетле яшәгез. Зәки абый үзе белмәсә дә, минем аның турында язган шигырьләрем бик күп. Шуларның берсе, менә шушы мин аңа шәй приборларда килдем махсус рәвештә. Безнең шәйләп утыру турында гына онлап шигырь язганмын мин икән, мин аңа карата. Менә берсен әле бүген тапканын сезгә дә укып китәргә телим. Төн уртасы, шәһәр уртасы бу, Казан уртасы бу, илнеке, шәһәр базар, илем урысныкы, урам урта, үзем кемнеке? Каршыда йорт, өстә, аста күрше, ян-якта да күрше, мин урталыкта яшәле милләт. Мәңге яшәр микән? Уркыта, Зәки абый төндә ут яндыра, миндә йоклый алмый торгандыр. Әмма аның күрше түшәмелә төшеп ятмый калын юрганы. Дем ялгызы яши аерым йортта, ул уртада калмас һичкайчан. Без бергәләп шәйнең катыларын эчәр идек. Төндә бар алсам, без таңга шәгәп куертыр идек. Өйне ташлап чыгып китәсәм, шәһәр базар, илем, өем уртак, тынгы бирми бу мәл шул нәрсә. Каршы якта, ерак түгел генә, уты янган тәрәз янында Зәки абый шәйнеккә су сала. Бу хәбәрдер миңа барырга, гәпләшергә, хәлне белешергә, көлешергә, җае чыкканда, җанга җылы уза. Ул барында яшәү начар түгел уртада. Рәхмәт. Александр Долгов. Рәхмәт сезгә, Рекаганым. Хәерле көн, хөрмәтле истәрле башлылар. Менә без юбилейда бүген Казаннан килдек. Менә шушы кеше, менә әйтәләр бит, Пушкинның үзенең Болдинысы булса, Тукай Кырлай белән Кушлавычны тарихка керткән шәхес, шагыйрь, Такташның Сыркыдысы бар. Менә бер генә татар язучысының да үз авылын шушындый дәрәҗәгә, энциклопедик дәрәҗәгә әле күтәргәне юк иде. Шуңа күрә Зәки абый ул Стәрлебашны тарихка кертеп, сезнең бөтенегезне энциклопедияга кертте, особенно 80 күз Равил абыйны. Шулай бит Равил абый. Бөтен дөньяда беләләр кем ул 80 күз Равил абый, кем ул Хирахау Халид, кем ул Шатан Райхан. Бөтен Стәрлебашны бөтен җирләрдә беләләр хәзер. Һәм ул кеше Зәки Зайнуллин. Менә Зәки Зайнуллин бит инде ул характер. Менә шул характерны аның яңа чыккан тормыш хикәяләре дигән Актапи дигән әсәреннән бер үзекне укып китсәм, гаеп итмәссез, чөнки бөтенесе нәрсәләр укыды чыгып, яхшы шигырьләр, минем шигырьләр юк. Менә шушы Актапи әсәрендәге ике җөмлә аның кем икәнен күрсәтә инде. Моңа бер кеше әйтә, синең этең ди, мин биргән итне ашамый ди. Зәки Зайнуллин әйтә, беләм мин Актапиның сиңа ник бергәнеңне ашамаганыңны ди инде. Тегесе әйтә, белсәң әйт ди, синең амагайың күшек чагында типкәнсеңдер ди. Уйланып басып торды да гаҗәпләнеп әйтте, ие шул типтем ди.
Менің әкірін генә типкәнем ди. Зәки Зәйнуллин җавап бирә. Акырынмы, катымы типкәнсең инде. Ак тәпи шуны исемдә калдырган. Аңарда холык таш минем кебек. Миңа да кем тибә, мин аны мәңге онытмыйм. Мөмкинлегем чыкса барыбер үч алам. Ничек тибүенә карап. Эт хуҗасына ошый диләр бит. Актәпи дә минем үземә ошаган. Минем этләрем дә Зәки Зәйнуллин кебек. Менә бу Зәки Зәйнуллин инде. Зәки абый, юбилей белән Gitmişe kırgızları, gitmişe basınızlar kızı şekere matır ettik bile. Bizim isterli başlar konaklarına bir tizgine jivermeler o. Birinci protokolga yazmış adamlaşlar bilip de sizin bilen konaklardan seçe turan gayetім var. Benim yaşında oturan halkının bik sürüsü kile. Bulatov Efendi'niz baranı yüzün, kıyafetin, kongres hizmetkeri zor rahmet. Bik zor urumdaşlar bütün dünya Tatar Kongresinin hizmetkeri kelgenizge zor rahmet. Rifai Rahman'ı şahira bularak bilemiz kitaplarda, jurnallarda şiirlerini okuganımız var indi yılmayıp bıratıra. Nakırdık indi Zekiye bilen sileşkende her vakit sizni söyleyin. Bik jilli hanım baranda Zekiye doğarım deyin. Mına oldu, mına isim budu indi. Rahman mıdır? Eye deyip her vakit sizin turda söylüyor buna. Hazır şu onun söyleyeninin sirin bildik indi. Bir gene limonla bir şey içkensiz iken. Şey içkende bizim Tatar Başkurt halkında bitinde bütün sırlar, sinirler, bütün hıyallar, şişeler, şuna ettirip sizge zor rahmet edesin kile. Alexander Dolgov. Buna sizde Rus ismi familiyası. Buna bütün isimde yerinde ele şunu soruyor. Bu jigitli mi? Son Tatar jigitli mi? Elle Uruz jigitli mi? Familiyası ne vardı Dolgov değil? Tatar mı? Tatar jigitli. Alexander Dolgov. İsim kuşağınız mı Alexander'a? İskender. İskender Azımkayıf deyip koşuyor. Gel mi? Tataristan'dan gelgen konaklarımız Bulat İbrahimov, Rifa Rahman hem İskender Azımkayıf sizlerine başlaydı. Zor rahmet sizge, zor rahmet. Eyledim Ramazan, çekin hazırız kişilerimizle devam edeyim. Zor rahmet, indi yollarınızla tanıştırlar konakçayı. Yıktırsın kilgenleri gibi. Matır etip devam fayda biterge nasip olsun. Zor rahmet sizge, hürmetli kazanlılar. Zeki Abi'ye kelgende indi siz onun tarixini bir yaxşı biləsiz. Zeki Abi'nin Qazanda bir vaqtni uyi yandı. Benim elekleşim isen vaqt idi. Qazanğa barda zoruna kişi bitinde şuna nasıl gittik Qazan uramları bilip Zeki Abi koydu eken. Vaqtlı şağına bir apşiritida turadıydılar. Uramına ettiler, şu uramğa varıp düştük. Zeki Abi'ni bütün kişiler bilmezke mümkün bitinde. Bana şağaya lisebi yürüyenindi. Min anlatam. Деревню бабушки, дедушки diyen gibi, şu tiyeregine yazışı yaşarga tiyiş. Uzun boylu, appak çeşli, umra bürkütke şaptıra. Deyip sorayım bir. Ondı kişi barı, mana odumda bağayı bilen. Şınlap da şu odumdan apşilitinden güzel varıp taptık Zeki Abi'ne. Zeki Abi Bahriven kardeşler bilen kitap tutup yuvalıkta oturadırlar idi. Qazanğa zor rahmet. Zeki Abi'nin kışın ko'rsatirga, sözün ötkerge, oğağa kışlıydı, islenlik bildi. Haminde o var bir de tuğan yaklar torta bit. Köngün sarsı tuğan yaklara faytası bile. Şunda üzümünün korktuğuna karşı ağası bile. Indi Zeki Abi biz özümüzün tuğan avında isteyli başlar. Hem bir gün o icadetleri naşuşlayıp, üzü tügül onun toyağına ağırıyım. Toyağı ağırı başlasa o çıkıp yuvarlıp durayımdı. Şuna göre sahnede rayonumuzun başarılı grazdanına Zeki Ağa Zeynullin oturar. Biz kişimizle devam ederiz. Hürmetli tamaşaçılar, tağımda üstüm galiyi başkarığında imenler şoğu degen jırtınladı digeri. Bizning Zeki Abi'mizning imen gibi kışlı şakların isketçirip. Rüstem Rahimi dostum. Kuşağında İgel yaşağında Bırbırımızını Ütlüp siganede Aldın üskününde Vasu giyveginde Utardık biz yap
специально siz Gafoytigiz uruşa söyleyeyim, Регионалскаш Азрек нас ужитпинде, обед вчера. Я приветствую вас, стерлибашевцы. Стерлибаш, благодаря отцу, прошел через всю мою жизнь. Я все время слышал Стерлибаш, Стерлибаш. И это дало, наверное, национальность, гордость за татар, за башкир. Отец дал мне жизнь, дал воспитание. Всегда он был лидером. Если он был техник самолета, был лучший. Если он в атомных войсках был, тоже был лучший. Потом я видел его уже сам в научной работе. Простой пример, когда у нас был по социализму распределяли средства, там просто выделяли и все. У нас в училище было 150 научно-исследовательских работ проводилось. Как только перевели на хозрасчет, осталось 3 направления. Остальных всех денег не было. Вот одно из направлений было у отца. И с ним я занимался наукой. Затем он, как лидер, выступил в защиту латышей. Практически положил свою голову на гильотину. Его выгнали из армии. Человек сильного характера ушел, стал просто писателем, одним из ведущих прозаиков. То есть я всю жизнь хожу, горжусь отцом, и мне приходится подтягиваться за ним все время. И плоды, если говорить, вы знаете, здесь все рассказали, по Латвии, допустим, плоды его деятельности, это то, что он делал, выступая за латышей, одновременно за татар, до сих пор ценится латышами, с большим уважением относится к башкирам, к татарам, то есть вопросов никогда не возникает. Один из примеров уважения – это то, что я уже у 3-го президента являюсь советником по национальным вопросам. Представляю татар, башкир, стерлибашевцев в том числе. Большое вам всем спасибо, он очень стремился в Стерлибаш и чувствую себя здесь очень хорошо. Отдельно я хочу сказать спасибо Шавкату, вот мой младший брат, можно сказать, сейчас он живет с отцом, помогает ему во всем, ухаживает. Рахматсне. Посмотрите на него. Я совершенно спокоен, я здесь пока не могу жить, а он просто дает покой мне в жизни. Атиси Рахмат, спасибо за все. Дайте ему. Өзіңіздің қарындашыңызға, зор, ұлық кішіңізге айтыр сөздеріңіз мұғайында бардыр. Рахим етіңіз. Hürmetli starbaşlılar, kelgan qonaqlar, Zaki abay, ko'p chigab turasim kelmay, shunga qisqagina aytib, o'qib eshittiradi. Qadrli Zaki abay, ko'rkam 85 yoshdan umrlik baxt bo'la bitsin. So'qlanırlık senin o'tganlaring, o'g'damasa ekan kutganlaring. Bugün de senin motor, güleş yüzün her şak balqıp tursun. Sena bari izgi tilab, bilib yasha, sen bizga bek kerak. Menim tag'in bir bo'lagim Starbаш Eshbalari radio gazetasida Zaki abining 85 yoshi hurmatine yozilgan maqolam bugün bosilib chiqdi. Kimlar ko'rgandir, ko'rmagan bo'lsangiz o'qirsiz. Mana shuni Zaki abining o'zina bo'lar ekan. Assalamu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, Starbashlar,
hürmetli Zeki Ağa Zeynullin. Afisler neyse Zeki Zeynullin. Böyle buraya gittiler. Böyle keyifler, benim başım zor. 62. razdır. Bu kadar şu başına tıkanım. Buna, ben bu tübeteyini başı tamak şıka veririm. Nasıl Zeki abi, devam edeyim mi? Devam edeyim mi silahını? Rahmet. Muhterem tamaşalar, yoktaşlar, bugün tarihi İstervaj yerinde zor bayram, zor tantana. Çünkü biz bugün Sovyetler Soyuzu'na tugul, Rusya'na tugul, Tataristan, Başkırstan'a tugul, ismi bütün dünya alimlerinde bilgili bulgan, büyük İstervaj yerinde tuğan, üsken, Zeki Ağa Zeynullin'in jubiley tantanasına aldık. Zeki Ağa, Allah Teala bendege talantlar üleşkende bizning işlerge kuresin gramlap kona koygan, esime koşuşmat bergendir. Niçin degende, çınlap da senin 62. radyonun başının içinde onlardan da zorrak değil. Şolay olmasa sen büyük hizmetkerde, galim de, yazışı da, söz ustası da, kul ustası da bula olmasıydı. Rahmet sana şimdi talantların için. Aynı kitaplarım durumda etkende bu sebepleri almayayım, onların her birisini okup çıktım. Hikayelerini de, roman povest dramalarını da. Zeki Ağa'nın bana şimdi Tatar dünyasının, Tatar tilinin, üzünşeliğin oğlağın bir şahıs hikayenin görünüp durağının eserlerini okuyanda. Qaysi bir hikayeler okuyanda tegerek gülesin. Qaysi bir romandan üzükler bana onun Tatar iratları degen bir romanında üzük var Ot Dağalı turunda. Şu Ot Dağalı'nın ot turunda, kişi turunda uğraşan min şınşınlap üzüm tilemezsen yılap jiberdim Zeki Ağa. Varıp jitti, nakaliteki uporlu Tatar elba. Mana şimdi şahıs bizden karşımızda otura, mana bunday derecege elbette bütün kişi de layık almayı, ona talantına kirek mi biter, ona günü, tünü yoklamışa işlev de kirek. Zeki Ağa şuna göre tünün de yoklaman, günün de yoklaman, eğer de tünün günü yoklap, kına oturganmışsa onunla oturmasıdır. Zeki Ağa şuna uzun ömür tileybiz, kalemim soğunmasın, kolum dirildemesin, özünün tavuşun her vakıta kül bulsun, Tatar deyip yaşayır. Rahmet. İyi değil. Bu aman düşürse, dışarıya ikinci çıktı. Rahmet diyorum. Ama artık konuşamadım. Rahmet Zeki Ağa. Hayırlı gün milletteşler, Kazandan kelgen ulug konaklarımız. Mine şunday zamanlar jetdi. Kazan bile Sterlibaş arası yolları toqraydı. Kazanlar yugurib kelib jeti. Biz yugurib barib jetemiz. Abid bu yollarga köpürlerini saluşu şuşu Zeki Ağa Zeynullin'i. Sterlibaşka koytkaş ul bizge nişel etip hareket ederge kengeşlerin birde hem en birinçilerden bulup Yagfar Abay Hismatullin Akmulla premiyesi bulduruşu. Şahsen özüm hem şuşunda benim kırda basıp durgan ulup abzilar Rafkat Abay abzilar birgelep söyleşip Kazanlarga köpürünü biz saldık deyip kökürek suğup eyte olalız. Hazır ningi rahat yugurabız da Kazanға barabız. Kazanlar yuguraba bizge kile kunakka. Aleksandr Galvov bile şulay Zeki Ağa'nın ulları hem
isterli başlılar barısı da bileler. Neşedikte bizning Qozonlarga ko'pirni salgan şoqlarını. Hem bu ko'pirni saluda Zaki ağanın 41'nin ordalı hatunları big zor rol oynadı. Aytib ketüümçe, aytib ketesim kile, şuşu piyasada özüm Qoraqobay'da oynadım. Hem bütünüsüne de bülekler tapşıralar, şiddetine turam, bülek minge ekmedi. Zeki abzay, köngül kiyin başından aldı da, tübeteyin benim başka kapladı. Ayı, tübetey zor, hem elegi günde o tübetey minde, benim türünde, kaderli onda saklana, hem minanı bek, saklap kına tutam indi. Rahmet Zeki abzay, hem bana şuşu yıldan Mart aylarında birgeleşip uylap, Akbulla fonda şulay İsterlibaş Tatar hatın kızları Davlet Yarıva Lütsiye Tatar hatın kızlarının yetekçisi hem şahsen özüm abzilar bile yılışıp söyleştik de Zeki abziga bit 85 yaş to'la narsaşlıyız. Hem biz birgeleşip administratsiya hakimiyetke xat yazdık, rahmet hakimiyetke bizning takdimni xush qo'llab qabul ettiler. Hem mine şuşu kişeni uyuşturuğa yardım ettiler. Hem mine siz şuşu hakimiyet yardımı arkasında şuşu kişide oturup Zeki abzi bile yakından yakın söyleşesiz. Bizning bülaginde Zeki abziga zor tilekler, isenlik, sağlık hem icatında zor uğuşlar tileybiz. Bülak yolda kile. Rahmet. Zeki abziga... Уже здоровье улучшилось. И такой подарок, если у каждой дочери, да, и у сына, что отец в таком возрасте живой, здоровый, еще занимается творчеством. Zülfiye, ana şu ebitime kutup çizgi, ana şu. İki şey yandan da Zülfiye. Zülfiye mi? Другая щечка обижается. Bu ne şöyle? Ay rahmet yazsın, ay rahmet yazsın. Nasıl buralar ayette kalmagan zaydı olurum demesinler. Buna ben Zeki zaydı olayım. Bunda işkinelik interview aldılar 2 saat. Bir 2 saat interview alır, bir yarım saat bana dirirler indi böyle alarım 3 minut bir evine. Buna Serbi'de Kozan'da Oyaz genel cüveytanına bir kere atıp bildireyim yine kankurik kuradırıyım. Zeki abiydi buna sildi şun hatlık telin şart sildi. Koyan ağzınızı jurnalistik telinedi. Neyse Oyaz abi Uluslararası başlığı birlikte tügün Serri başlar şuşlar söyleşeler. Bizim Serri baş 1800. telbile söyleşer yılga. Şun hadık olması, şun hadık tili şart, şun hadık halkı şart. Velakin buna da sadı rahmetullah ziyal etisi. Hazret Kulin, beni sıksağı çıkarsız. Jırarcıkta, Uran'da. Rahmetli olsun da bağ gidip var. Şunlar. Hey! Nereden işersin bir tane? Anasın falan nerçerdi su bile. Bile de yuvar üstü güzel bastırdı. Yuvar üstü boşkır bastırdı. Buna da işler başladı. Çilerler çıkıyor. Buna seni çırattım da yiveresim kelbiydi. İşlerle başlayan yüzü bir katlık özgerdi. Kiriyakka. İşlerle yaşayan halkımız 70-80-90% olgun. İşlerle 230 yıl medrese bulgan işler şirketlerini. İşlerle 18 klasik şair bilgen işler şirketlerini. Sıkara, Zeki Şarfeti, Gali Şokroy, Derdimen, Okmullah,
Okmanlar herkesi kozak, elisi tekrarlandı. Kadın bizden usulunu alalım. Olan çınlar. Buna öyle bir iki ay tam olacak. Kozuna bir şarjara yoluktum. Musa Celil'in elisi Rabiga. Tekrar olursa da Selincan Hazret'in pravmışkısı. Biz Servaşlar Kozan'a Musa Celil'i girgemiz. Принимайте инструкции через Musa Celil'in elisinin 2 defter şiiri var. Odan da toplana bugün de. Rabiga Opa, Hadramar'a 100 yaşar hatırlıydı. Şiirler yazgan. Musa Celil'in şiir yazgan siretler etkisi tugul. Buna ne diye oldan siz? Servaştan. Buna bu kulağına uzun kullan kilan kadar yaxşı itilişler. Onun ular rızat tugullar kuplar. Rızat tugullar. Nasıl istiyorlar bir vakitte da bir kimden rızat olmadı. Bir fakir iskalar yaxşı itip. Çünkü adı yaxşı çıkılmadı. Buna servaşlıklı. Karabıdalı. Ben kırıp durmayayım. İşgallikli yoklarına Kozan'ın mini servaştan çıkan yazışını yaratmayan şahıslar bu Kozan'da. Niçin yaratılıp bile? Benim bir kitaptan servar medresesinde bunun cümle var. 1552 yılında Ivan Grodny Kozan'ı olgandan son 339 yıl boyuna Kozan kalasına Urus bir totarda kırtmayan. Ana, ucu başı çelkede bırak. Rızat tuğul benim bile. Kozan'a totarda kırtmayan, her totarda 336 yıl boyuna bir şair bir yazışım olmadan. Ben şunu yazganıyım. Kozanlar ülkede nadim istari. O da yazatı bu vakit tuğul. Kozan'ın sil şair girgen. Derdimen, Akbullah, Zaki Şarfiti, Gali Çakırıyım, Rafiqi, hem. Münalenin roman yazı oturan. Bana 83 yaş. 83 yaşta barıp tuvalete silkirsen kını uyku varasın. Bunu ithal edeyim. Buna 1081 yaşta buna oturanında Yakfer ki karşı bilen bana kararlı akıllı yerler var bu yigitinin. Yakfer ki karşı bile ben roman yazdım bugün. 400 bit yazdım. Romanın ismi İz Gitmelişi. Servaş'ın asıl ulları. Karabıdalı. Servaş'ın asıl ulları. Ben bir 20'le Servaş kişileri tuğlayacağım bu romanda. Abdullah İskandarov yukarı sınıflı Züfer Varı'yı. Abdullah Avcı'nın 38. yılına kuterip barıp sinema siyah koyup attılar. Vratlar oldu. Uzu iri ölmedi. Valasa yıkıla tuğan ayakları. Buna maksatlı ötüp barganda karagız. Min koygan bir heykel var. Siz koymuyorsunuz, kurkasız kımıgız. Buna şunda Nirmal Şarif diye kişinin kabri. Dürtülüğüne gelip maksatta bir var kızda yürüyken şunda akıldan yazım ülgen. Kalçanın ölüm neyine yaşamına takıp Irkutsk'a gazı kuvanlar bakırına. 33. yıl ülgen. Blokırda çoğuşkan. Şunu hatırlanan gelip yine tintü bile gelgenler 38. yılına. Malaya bir kadri kursakken buna kabirine bir heykel koydum. Kozan'da yazdırıp taşap kayıtı verip koydum. İş koyun üstlerdim. Avucum 70 yıl titte yiyeyim. Niye siz koramıyorsunuz? Bunda Mirsaid Sultan Gali'yi tuğan. Mirsaid Sultan Gali'yi Euro Üniversitesi lideri.
Zaki Vali'yi 2 yıl okugan. Fido Duldi, Ivanov kılıkı. 87 kişiler durgan Atrat Partiyan Atratımla Boyar Orman'da komandı etken 2 yıl. Soğuşkan. 38 yılına Aristav ettirmek gelgeç, işin komandanı ötürüp ucu atar bölüge. Bunlar bir giroylar, ister başına. Buna baktanıp tağlayayım. Benim atibire bunda tağlat kadir yaşayın, tıkırar içinde. Biraz atisi Hafiz tıkayı. Hafiz Babay birinci Seksavet Presidenteli. Benim atim 18 yıl sekreter sizi cahildi. Yarınlar arasında benim atim 4 klas oruz bölümü bölgen. Birden bir oruça okuyacaklar kişi olgan. Uzaylardan mektep kayınıp. Ona üniversite başında çoğuşlarına tarafı sokmak var mı? Teke. Biraz bir tür sokmak. Şunun yanında tavbiyetinde Servaç'ta 4 yıllık Urus Mektebi olgan. Servaç'ta bir Urus yok. 4 yıllık Urus Mektebi var. Şabitli merceli açtırgan. Eğitim açtırgan. Bizden tutar Urus diline ilgilensin. Hem Miraboy fəqətlisin. Totar kıvık bilimli kişi, halk bugün Müslümanda yok. Çuvaş'ta yok, Üzbek'te yok, Türk'te yok, Türkmen'de yok. En bilimli halk Totar. Rusya'nın feninde 18% Totar çıkıyor bugün. Biz Rusya'da 3%. Buna şunun olduğunda en başında Servaç'ta. Servaç'ta 2 mektep var ya. Buna bizde yamanlık söyleyeyim. Birisi Urus mektebi, birisi Tatar mektebi. Urus mektebi 1 yarım var tabii. Tatar mektebinden çıkan doktorlar 3 mertebe köp Urus Kur'an'da bugün de. Tatarlar bitirirler Urus mektebini. Fen yok. Buna Tatar mektebi hiç Urus hayatını bitirgenler. Burada bargarım yok, yedganım yok. Bütün nerede Urusçular. Urus Tatar tili kıvık batur, Tatar tili kıvık bay, Tatar tili kıvık sıfatlı, bütün tel dünyada yok. İkincisi, hatta kızlar başlatırsın, zikre vardır. En sever kızlar dünyada, Tatar kızların. Bir sizler ismara ayet sizler. Tatar kızları en sever kızlar. Hem en korkaklar Tatar kadınları. Buna Borca'ya ileri. Borca saçık ilim Tatar. Urus Volanda var işte bir şey. Burada Uruslar. Buna silemedi. Benim oğlum. Tatar çevre olur. Kızım kadını iyiydi. Buna bir basıp duramadığımızda 81 yaşlıyım ha. Benim ömrüm bitti. Buna çok yürüyeyim. Toyak bile vurmayla çok gidip. Böyle ki buna boş minde. Minde 2 boş. Buna bana kadar ortaya çıkıp dura, olma çıkıp dura. Min tuğanda 62. razmırla tuğanım. Tuğan çoktu, elinden çıkan. 62, bırak 62. razmırla üstüm benim. Boşuna onun kaldık. Şun boşuna üstüm benim. Üstler bir şey etledim. Ucide kaldık. Kızlar ne koramıyorlarıydı. Koralık yürümüyor bu yıl. Buna Xudoy mima boşuna birgen, maqtanım bari boşun bile. Benim rişat etmegen bir zadachimda bulmadı. Qarağlar doktor texniskих наук. Мен ведущий прачист ракетных войсканым. Ведущий прачист. Мен лекцияға капитан, Урыстар туралар, бұны нешеге азамыз, Китайда азады. Шuna кімдер айтты? Давайте подождем, пока Зайнулин придет. Он скажет, как это писать по-русски. И Урыстарды үйретедірейін, Урысшыларға. Біздің Сарваш кібік ауыл dünyada müddet yok.
Fen yağından da 300 yıl medrese olgan. 300 yıl. Koravlar. Buna benim 3 kitabım var. Servar medresesi, Servar dersini hem Tukaylar. Mındı kitap, bütün mındı kitaplar. Tarih kitaplar dünyada bütün yok. Çünkü buna Amirhan Ağabey'in adaya girdi. Muhtarın nağıydı. Amirhan Ağabey etti. İkra çıkış yasadı. Yaşlılar hürmetler. Sabırlı orada çiledi. 17. yıldan birli bugünkü güne kadar Tatar edebiyatında Zeki Zayguli gibi talantlı yazıcı bulgarı yok. O tatlı yazıcının beyesi bina. İnan içiyle geldim. Yok bina bu buraya. Çok hatır buna talant zor muydu? Allah aşkına. Şu talantka benim işlemledim üstüne. Bir sutkısına 18-22 saat işleyim. Bugün de. Buna bugün partaydım. Ben 30-31 video yazarım. Bugün 11-12'ni yazarım. Ortadan bulmayın. Ve hem de buna Amirhan Ağabey'in mazakat verdi. 90'a kadar yaşar ya. Ben bu yıl bu ayında çift bir balık. Bir kata vurdum ben. Ufağa varım için gidip kayıttım. Buna sizde öyle Bunda Valensiya'ya yattım ben. Kim o kadar bir geldir bilmeyeyim. Benim şunlar biterlik. Benim vraçlar, sanitarlar, sistralar 5 gün koramadılar. Bunda. 5 gün yattım. Okul yok. Kapelisi yok. Bir nerede de yok. Paraşut yok. Bir nerede de yok. 5 güne toslap çıktım da 5 parti yazıp çıkıp gittim. Nerede biletim? Minler ziyazlık teşhisini. Şunlar Rıza Hilbergen beni kirap var. Barmadığımın ben Rıza kirap. Şunlar Rıza rapor edip beni Ufak'a verdi. Ufak'dan işsizlik baktım da işkinden yakıldım da buna yürüle. Bir katıydım yakıldım beni. Bıraktı tıralım şey ettim. Tın yok, hava yok, ulen. Şunlar sistra, kilitli sistra. Bırak da benim için gitti. Kapının üstüne yürüp buna. Hele o ayakta bastım, yürüyeyim. Bunlar kendime tabii. Buna 50. yılda benim koluma bir kitap girip girdi. Belediye'ne. Garipşe. Biskütka babaya aytam, ukal elini kitap bu. Ey yuvalkali bir elminde. Olur aytam, ben bilmedim. Eni okuyayım, ufattım da birden oktam. Kitabın ismi Tarih Terlibaş. Altırı Muhammed Şakir Tukay. İş gitmeli kitap belediye'ne buna 57. yıldan birli Servaş tarihimle şoğulları. 57 tabiyalı 80 yıl bitindi o. Minin köpek Servaş tarihi bir kişi biten Servaş'ta yok. Bir kimde zanimat çekmiyor. Tarih tegere yok ha. Şokre, Zeki abi, şokre biz senin tarihçiydin biliriz. Tarihçiydin yaratamız bitindi. Kadir bitirdim mi? Üzülüm bitirdi gayrı makına gibi. Buna Tatar'dan tapıyorlar bugün. Tapıyorlar. Urus tapıyı, Urus şavinizmi tapıyı. Çünkü Tatar dili Urus dilinden 100-200 mertebe maturrak, güzelirek, şivererek, hem akıllırak. Buna biz sizde Patkal İmernüsü'nde oturarlar. Tatar kılık başlı, Tatar kılık milli, Tatar kılık tire itip uyuturgan dünyada müddet halık yok. Biz hiç gitmeli talantlı. Bizge Tatarlara Xuday başlı koyunu birge müddet halık olsa. Ya bunların birisinin Zor etmez